ya rũgongo Agnes Pareiyo nĩ arenda rũhonge rwa NGCDF kũnyitanĩra na kĩama kĩrũgamagĩrĩra mũbira gũkũ bũrũri-inĩ kĩa FKF itemi-inĩ rĩa gũteithĩrĩria na gũkũria taranda o ũndũ ũmwe na iheo kũrĩa matũũra-inĩ. Nĩ Ritana agĩikĩtie itemi-inĩ rĩa gũkorwo makĩagĩrithia na makĩria mũthako wa mũbira kũrĩa matũũra-inĩ kwa nia ya kuwasaidia kukuza talenta zenu, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambayo wangejisaidia na hiyo talanta, lakini kwa sababu hawana uwezo wanapotelea huku mashinani. Kwa hivyo siku ya leo hatujakuja kwa sababu tumekosa kazi, tumekuja kwa sababu tunawadhamani sana, tunawapenda na tungetaka muwe active, kwa sababu when you people are idle, na unajua tu ukiwa idle nani anachukua hiyo nafasi? Si shetani anaanza kuunda mambo yake ndani yako, nataka kuwainua nyinyi wajuane. Kwa hivyo mpango yetu ni hao vijana 480 kwamba DCC, angalia hapa majengo hii, hata ukipita pale majengo juu kuna vitu mbaya hapo sana. Kwa hivyo langu mimi siku ya leo ilikuwa ni kuja kujumuika na mheshimiwa wetu katika hii sponsorship ambayo anaendesha vijana, hivyo kuja kuencourage vijana pia ya kwamba ule mkono wa buriani ambayo mheshimiwa amewapatia ya kuonyesha kwamba yeye anataka kuwa support katika mambo ya michezo, tafadhalini msije mkarudi nyuma. Tumeona kwamba michezo imeweza kuinua vijana na imeweza kuinua maisha ya watu wengi sana.